o te whatalawhatu fo ile mai monga lo tātu nule nei fo o tātu toi whairoa ili o ngā titono le nei vai aso tātu pukarame masandi o tātu update mai Samoa. E mō montu ma le matanga duenga o leo leo, ua whapenao na whaasalalawina le matanga duenga o leo leo. Le ato se tasio li tolu sumul fitu tau sanga maile fio anga o vai moso, o lo whapenao na tau sa ilia e le matanga duenga. E tu sai masana ngai ngoinga whaasol tula whono lena ia whapapa e se la au malosi. I le rua vai aso taluai, i le fio anga o vai loa i whaleanta. Sau loa le komisina le matanga duenga au pao longo tino Filippo, o le nei tangata e suafa ia to ese tu unga, ua maua i whaamaumaunga le matanga duenga, o io se tasu tangata sa tuli lona whaasalanga i atuno mamau, i te iana le mahe ona tuli lona whaasalanga, ona toi ti poti mai lea i Samoa nei. E niso matau polo whapenaona sa ilia le matanga duenga leo leo ia, to ese tu unga, e so tanga inisio whaabilave, e au fiai ma le whaabilave lea na whaapaha se la au malosi le whianga sinamonga, ma a fia e se tasu tama talabou. O le whautuanga lo papenantu ina mai le matanga duenga e tawara maila na komisina au paulanga tini Filippo whautuaina le mantelo le atunu ina ia whai tete pe awa aia le tangata o nolo iei mato salonga o lo papenana ia umia matau aveina se au penga malosi. Ua tula i luma whamsinonga ma walunga luma lana whianga pepula i Amberosa Roma i le matanga le neva yaso le li leo sa tini e swafa ia lauli juna lauli manching leo lo papenana mo lia lona whaia leo niso sa wanga mata ngā tau whiu so inga i se tasi fo i o tamaitai leo na tarusanga le tua leo mo se isi temi whao popo ina ia papenana wha mautu wai mo lianga o le nei rii leo finalized charges ta lia le wha msnonga mo papenana tu na tu ele anso lua se fula masina leo me o le papenana tu fonga ina ima tu la ia luma o le wha msnonga le li leo lo papenana tu ia i wha maumaunga le tua leo i luma le wha msnonga fta uai e wha pia o se tiu te sa papenana wha ngā lulu e la ua nei i le pō le na mafuona tu la i mai e le wha lave ma wha pena lo o na wha marolo le tu mawai e wha pena o na sa ili ia wha tino suenga matu ina atu i luma o le wha msnonga o le sunga la uli sa pena na tau vai le whainga panota na sei mawai atu nei le tu malo whale a lili numero lua e pe ona iai tu la i mai ai ia leo lo a pena na avea ma minister lango o le matanga luenga o whatu anga ma whaina whaipa. Na umi sa temi o whaiana whina unga ma poloka ile awa le tele lea ngā i antu i lea enga i maangiangi luma tongu lama o Frankie supermarket i le neila fi anga le lanta i ni whiwhenia o inga o lo penana tu na i lunga le na tele. O le taavale sa penana whaafwahina mai e se tasu tamae suafa ia Max William o le tuainga le van hai e so lo pena o na tu sia ina i le Burton's United States Burton's Hotel. Na whapenana tu lai mese pina o inga ina o whapena o na teia pe soa ina le veni nei se tasu taavale la pasese taxi. Ma whapenana tu lai mai eisi le whaalawe. Na walaulu mtanga duenga o leo ma whapenana whaia fina o inga. Mulimuliane le whaatino ngā duenga mtanga duenga leo ma wai e whaas huma le wha. Ia le mawalunga le apa malose lo whapenana na a fia ai le tama a o ia whaafuahina le taavale. Ki lia le taavale le taxi la pasese le titi sa whapena po i ona susuina ma mtanga duenga. Pita yanen tu lai mese fina o inga. Ina ua lema na o le tama na te tu ua lana taavale pea ngā i fo i le mtanga duenga leo. Whailo ia leo tu langa o ia i le marosi anga le tu la fone mwhai ona awina i fo ia i le ofisa e tu sai ma le tu langa o lo papenana wha mawina le mawalunga o le ava marosi o lo a fiai muli ane pa tino lava le ngā luenga mtanga luenga matu ina atua i le ofisa o leo i pia mo le whaatino ino o lato suenga to tele ni se mantelo le tunun whaalilo lato le fia lo lato whaanonoa le tula mai o le fifina wa inga alo poloka i ana tele alo fia il mantelo le tunu le ngata whaikanga wa taunga o le fia ai maise o le anga i atu o leo le niso le tunu ua manapa mai ngā luenga o whasalone i luma whamasnonga mawalunga ia mōli mau a le tua leo e tu sai mele mata au pepe na maliu e se tamai taisaina whai pesinisi i le tausangan se mai atu nei le masino te sema o ngā whasiona taua whao wha mausiri mai le fi o ngā malie o lo whapenana tula i luma whamasnonga o lo tua ia i le mōli anga o le awe ta vale matautia ma fua le maliu a tō malona taua veina lea pe whaafoina se ta vale ele ilai se neina whale tula whono
ile tula ye se tasio mo le mau sa penana tu fonga lana mo le mau e so pa ya nome William Stolu suma lutu sanga me le fe anga vai loa e fa pea o ia sa ia tonu le te mintula e fa lave le sa penana fa tawi ai au ta fole a wala le mamau ese ma le pampen singi nai vai loa na ia va ia le paka mai le situ wala o le ta vale ta mai te saina ma sa vali mai kolosi mai la na tele e fa tau na ia te ia ne te milio lo penana nga i mai sifo ya nga fa mo pia le tu nga ta vale lo mo mai le taxi a to he male tu ai nga gets handai gets lo ba penana ta wa na mai nga fasiona le na ia kolosi pe pasia le ta vale tu nga pole bilinga ta vale lo fa tino ina mai ma fia ma mali wai le tamata saina o lo fa penana fa nga solo mo li mau e to fito le tu leo e tu sai male nei mata opu o le sunga nga fasiona sa pa pena foi ona ta fia mai e leo le matanga luenga leo se la tu was fa inga sa pa penana fa tino ma Ali Street leo lo pa penana tu ia i foi i fo ala au fa saina le isa petai na to e solo fu le nam ta opu ina wale fa mau ni tu inga e pe ona fa penana ta fia mai le matanga luenga leo Male tanto tala muli muli o le vaiaso le nei lo ngantono le vaiaso na whatau tei ai se taso seminar po se taso o onga sa papena na whatau tei lea le official puli whatonu le regulator e sanga u na iai le whanau po le tupao tamaitai i le iai a o onga ina ia a o ina mata apu whaatan kolosi na fisilingia ia le sunga i le whatonu o le Polo kalame a mesa fo o ia o le whaatono le puli whaatono le regulator le fionga le matua ngisa persao na ia sao no ai o le se fulu ma le wha ai le nei o tau sanga talu ona whamana tuina le nei aso i Samoa le aso lo whapena fo ona whamana tuina le laulangi ina ia una i ai e le tupanga tamaitai ina ia whaatino le tūlanga e pe ona iai ia le maua leo le avanoa e su ina imta au whaatan kolosi Lua family vai pe ona ia ta ua sa penan fa tino ai le yunda la langi se su enga mai ta wina ai le te leo le va lu fa penan na va la ile tu pa le i mata mai ta ai ala su ino mata au fa tan cross pe ona ia te nei tai o le aso nei e fa ilo fa pitoa la va e le uni of so ta inga la langi a mata mai le dua fesfutas o le fa moi i ona ina i fa na teina la to te a o ina i mata o ia tau information communication technologies ia po o mata o tau teknolosi ia fo le upule ta o le STEM e fa not fa malusia but e una ina i fa na ten ia lato study pe a o onga fo i mata o puna ia o fa engineer ia o le maths ta optau teknolosi ina i mawhai o na whawharu ai le malusi anga o se atunu, le malusi anga o Samoa mo le anga i luma awa o le tausanga e ruafe mai le ruafe ma le iwa o ina sa whai susu enga le universe o ta ina lala ni mai loa ai e matua i te le lava le bala o tama mateine a onga i mata ukuria tau scientisi teknolosi, fa engineer, ma le matematika, o le maths. Ia lela na amata mai lole, tau sanga na e bofe sutasi, e whailonga i le langi atoa lava. O le tau sanga lane, o le lona se fulu wha aile o tau sanga tanu whailonga i Samoa. Ai, ua te le lava suinga o tau teknolosi Samoa, me hai tau pea am tau sila fia. O lea lo foi e te tawai, le foi la e tawai, o na matai maro, si leo na, i whanau teine. Ai, o le mea le utupu, sa o talanoa i le polisilio matanga ruenga wa o, na whionga ia e au hazelman. O i nāla, lena i loa ai, e se tūlanga i Samoa, o Samoa, e matua i mamau a teine. Ai munu mai tama, e te lele vala o teine na tama. Peila o tūlanga na i le tausanga nei, o lea tausanga mua o lea whata awana au ia au tama, ina ia awai mai. Ai o te ilo fo, o tausanga fo, le fo i tama fo o le asuile i ngoa o le polkalame. Awa o le girls in ICTs,
o le porkalame langi atoa ai ua tau ma ua o i le taimi e whai ai e Samoa le porkalame mo Samoa lava ia ona i le langi atoa te reo atu noo o tama e mamau i luma ai muni mai teine tau le ingi teine au Samoa e mato e o tele lava o teine o le aia onga i mta upu ia ai lai titi tama ia pe antou si la fia foi lau ngatou ni talua ia le NUS mawalunga teine dax le teine mawa ia tūlanga mawalunga au i ale insinia to ai ngā tūlanga la le mana o mia e leo tai lava ia tātou tangata e iaito mai whaatelponolosi ani teine e leo lava foi teine i le insinia e o lava foi teine i te leo isi matau o le e te tauona o ina au wale lumana i o lātou lumana i o lātou ainga o nuu ai maisere malo Samoa e lora wala sila fia lau fiunga o le asa mafua anga numerita si o lo tele ele bala lea i Samoa lava ia i le tupawari i le mtatale pe ona e samia o le mafua anga o tele o iloa mautinoa wae o te iloa ato fisilingia le ofisa wa onga matangaruenga onga le CEO a fionga e au ia whapea fo i le university matulanga whapena ia po polisi fo ia ona tausi le fia i le po le PICA o tele iloa e au ia au tulanga na le ia i nei statistically i lea i o whainu mera o le tūlanga la le na o lea iai ai o te iloa a build le le tau se tau research e tau tutang noa i CEO o le tangaruenga o au ia o ina e tau te mawai la nisi awai e sa oile